Znaš li koja je najopasnija greška u odnosima? Nije prevara, nije svađa, nije ni to što se ljudi udalje. Po meni najopasnija greška događa se puno prije svega toga. To je trenutak kada počneš šutjeti o stvarima koje te bole, samo da ne bi izgubio nekoga. I vjeruj mi, upravo tada polako počinješ gubiti sebe. Ono što sam primijetio kroz život, da većina ljudi ne izgubi odnose preko noći. Odnosi pucaju polako. Jedna prešućena stvar, jedno razočaranje, jedno nije važno, pa još jedno, i tako mjesecima ili godinama. Na kraju više ni ne znaš kada je sve krenulo nizbrdo. Zato mislim da najveći problem nisu veliki sukobi. Problem su male stvari koje se godinama guraju pod tepih. Od malena nas uče da budemo pristojni, da ne stvaramo probleme, da šutimo kako ne bismo nekoga povrijedili. Ali nitko nas ne uči što se događa kada stalno potiskujemo ono što osjećamo. Na početku misliš da čuvaš odnos, a zapravo polako gradiš zid između sebe i druge osobe, jer nitko ne može riješiti problem za koji ni ne zna da postoji. Po meni, jedna od najvećih zabluda je vjerovanje da će ljudi sami shvatiti što ti treba. Koliko si puta rekao, ako me stvarno poznaje, trebao bi znati, ali ljudi ne čitaju misli. Čak ni oni koji te vole. Ako ne kažeš što te boli, druga osoba često misli da je sve u redu. I onda se jednog dana dogodi eksplozija. Ne zbog jedne situacije, nego zbog 100 malih stvari koje nikada nisu bile izgovorene. Još nešto što stalno viđam. Ljudi toliko žele sačuvati odnos da izgube vlastiti identitet. Prestanu govoriti što misle. Prestanu raditi ono što vole. Prestanu donositi odluke koje bi donijeli da su sami. Sve kako bi ugodili drugoj strani. Iskreno, mislim da nijedan odnos nije vrijedan toga. Jer odnos koji traži da izgubiš sebe nije zdrav odnos. To ne znači da ne trebaš raditi kompromise. Naravno da trebaš. Svaki kvalitetan odnos traži razumijevanje. Ali kompromis nije isto što i odricanje od vlastite osobnosti. Kompromis znači da se obje strane prilagode. Ako se uvijek prilagođava samo jedna osoba, to više nije kompromis. To je neravnoteža. I takvi odnosi rijetko dugo ostanu zdravi. Jedna stvar koju sam naučio jest da ljudi često ostaju u lošim odnosima iz straha. Straha od samoće, straha od promjene, straha da neće pronaći bolje. Ali zapitaj se nešto. Je li gore biti sam ili biti okružen ljudima uz koje se osjećaš usamljeno? Po meni, odgovor je jasan. Usamljenost među ljudima boli puno više. Isto vrijedi za prijateljstva. Nisu svi koji su dugo u tvom životu ljudi koji trebaju ostati u njemu. Neki su bili važni u jednom razdoblju, ali ljudi se mijenjaju. Prioriteti se mijenjaju. I to je normalno. Ono što nije normalno jest ostajati u odnosima koji te iscrpljuju samo zato što dugo traju. Vrijeme nije dokaz kvalitete. Ponašanje jest. Još jedna stvar koju rijetko čujem da ljudi kažu. Poštovanje je važnije od sviđanja. Možete netko voljeti. Ali ako ne poštuje tvoje vrijeme, tvoje granice, tvoje mišljenje, taj odnos će prije ili kasnije postati problem. Ljubav bez poštovanja teško opstaje. Prijateljstvo bez poštovanja također. I poslovni odnos bez poštovanja završava na isti način. Po meni, poštovanje je temelj svega. Ako želiš bolje odnose, nemoj prvo tražiti bolje ljude. Prvo postani osoba koja zna jasno komunicirati. Koja zna reći ne. Koja zna reći kada nešto nije u redu. Koja zna saslušati drugu stranu. I koja poštuje sebe jednako kao što poštuje druge. Jer kvalitetni odnosi ne nastaju slučajno. Grade se iskrenošću, povjerenjem i zdravim granicama. Na kraju želim da zapamtiš jednu rečenicu. Najopasnija greška u odnosima nije svađa. Najopasnija greška je kada toliko dugo šutiš da jednog dana više nemaš što reći. Nemoj čekati da odnos pukne kako bi počeo govoriti istinu. Govori dok još postoji prilika da se stvari poprave. Ako ti se sviđaju ovakve brutalne istine o odnosima, životu, novcu i mentalnoj snazi, ostavi like. Podijeli ovaj video s nekim kome bi ova poruka mogla pomoći. Ovdje ne pričamo ono što želiš čuti. Pričamo ono što ti može promijeniti način razmišljanja. Pretplati se jer svake sedmice donosimo novi video.